שרצתי בבית ספר, בכיתה י"ב, רצת 2000. היה לה הסתלבט בסדרה, אבל זה שאני רצה ליד. על איך שהיא הולכת בכלל. נכון. להליכה כזאת. לא. אנשי אתיופים לא יודעים לשחות? ቡልቀ በዓል ሃፍቲ ብብር 21 ሚሊዮን ወፃ ዝተገበረሉ ፋብሪካ ጸባን ውፅኢት ጸባን ባባ ኣብ ከተማ መቐለ ተኸፊቱ 15 ቆምቲ ሰራሕተኛታት ቆፂሩ ስራሕ ዝጀመረት ፋብሪካ ብኽነት ጸባን ዩናይትዳውያን እንዴት ናችሁ በያላችሁበት እነሆ በርከት ያሉ 5 ጨዋታዎች ለዩናይትድ እና ላቦሪም ከባድ ነው የሚመስሉት ለማንኛውም የፕሪሚየር ሊጉን አዲስ ፕሮግራም መመልከት ምን ለው ሐሳብ ይኖራል አድማጮች Hello and welcome back to Alice Talks Football and welcome back to another live Manchester United news, transfer news and update show. We've got updates on Jadon Sancho, a move to Italy. De Marzio obviously 2 days ago came out and said Napoli had